betuma happen grants e be si wo wiase na mo wo a enam so ama oko prison ana say obo da mo no wo si due say Elisha no oba out be kan say ye wa ye nyina no e ya tro yo keka ye nyina enim te mimi ni Obofour dia ka me cha mo na ka Order for me mawakwaba shonko eba too much GH. Me di edina na ama owusa na dane dano ensema edi ehim ewe my gane muno eno ena me di tudwa ema mo ahwefo eni etiefo muso mutminye bi eti ewumu na ye kan ekosi the same thing asofo de bia da wo nsem ewa pawa so nte ne diem osofo foforo bi enwo asema ba ehu be hia asema kire mu a kire ahwefo eni etiefo na mubeka we dey update on the story mubeka ya osofo prophet Elisha Malope ebrebi etwemu no wode Rev.Obofour a woda Anointed Palace Chapel ehunsem kotena fidie kese bi so live telecast and what church ensem so wono neni gani wo hu se Rev.Obofour ma wo wi a de san ekire edeba no watambia wore a osane doctors ewa pam ate say doctors na omu produce sa echiwade ni bi no ede ma wo mu na wakaye kaye no utum say nsem de ohwe bi gu ho pa magana ha kofo bebre na amadum yo munya say na adan na osofo a nyame afro a wode nyame din edwuma na wo nyama bi say ewechire enti nsem ne de ye kan pa na yetetewa na Rev.Obofour de betu dwa say wono de wono yo osofo pa nyame afre no nanso want na say ema nkofo efa nanim anyafom ni dibra wenya ewa babam no obre ye pa ansa na wonya enu nti won ma obi te onam na fichire bi no ababo nti no abeka nsemi keke no tese wetwi ni din ene ni dibi owo abrabom ewo fam keke no onya no akọ bebi kwada bida ompene o yete ya se wakosu abrante prophet Elisha Malope na wosi ni we nyanya ntese sunyane court ho eno wo motena nsem no so na abrante ne toto na no yebisa na no wo kirem se ampa enokware se nsem na okan de okan na saamum na so enokware bia enim na woka se wono so eja Ghana ha de aba no wo bi pese ono so engine din a wotumi gu obi enim ase obi a wo din de dada wotumi gu enim ase kan ho semfin na afi de ono so de abaji ni din to ono so oyosofo a ono so eba young man wa sha sofudie asenti obese ono so ngi din se no betumi nya membership enun enanam so ema na beka Rev.Obofour ne ho nsembo ne bebre ema tese yeti bi no judge ni a woti edwem no wobu ni se nsem na waka no nti oye guilty nti won koda emedrefie for 12 months na ebiem so won fa adwumaden enka ho na we na ensentrofo ede wo mani edi eche se Elisha Malope yokopie mu ewo medrefie no de nkra na yekoso na brabom na ewusafo ntiefo fra beto dane se abrante no yesi ade de wabodam na no ene nkofo ka se abrante akukudo de betina TV so editing radio stations editing at social media pages can send kese fa Rev.Obofour no all of a sudden you could be send no asem biem no etiko yo tum se na abrante na se de ne ne ye bia na woda ne di na se de na adwumu kan kakra ena enumu aso ye sade ne kopie mu wo court wa anga se mu no saje tum se nsem no ntro na wo ka se wo de gin din keke na yede na kotu bedwe na afa de enya atia fam ni de na nsem no emu ayehu enunti mato ensa ede afre ya nkasa ye de ye papa apostle Agyeman prempre o ha ene enunti jibre metwam ho aba me ba yede nkomo no ebeto aso fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe apostle ma kwa abashu yes ngwapa ya ena bibi abokode o me hu ye pa na kupon do me hu so hu ye ami ademes hu ye ebusuafo apostle ne kasa apostle Agyeman prepare ayesa bono ensamane fe ne God's watchman na asafo da no God's Bible Church ewo kaswa tuba junction ho no ntu hwe ne chia kwan a ubetimi akontate no wasa kwan no eso apostle Elisha Malope a ono so yodifo
I be a trim or day, Rev.Obofour Sembet na bedroom canny, Yankan, a canny biaka na a chill or Rev.Obofour dear children a cotto, a year police for a catching. Nothing see a day, I better just say, a Branton while bottom. And some way, any na and na until she be on Shedden. Na, what's what bottom? What damn reporter batch say, prison hall one to said, be all ye piano, and tosso. Anyway, so dear, a say and a say. We ain't ye. Na, so I bought them more. Prison hall, what bought them? I'm say, what the best mine? Do be a can say, beer or Obofour na. Why in Bibia? I don't know. Best son be a general wedding. I can't find but you were any people also. We are born in 1 year. No, quam be so say. What fat, what you can be now, quay a bonny be idea. And so, so we ought to be bound. If you just wanted to be bam and you could do a damn boom. Yeah, it me bam and could do a damn boom. So, but one thing for sure, he said, a nipper, and ye, and no nipper, and no ye bonny, and no nipper, and a bonny check. Because the papa used to can send me. So, I was a Luke 17:3. Was it to do the atobe ba? Nedia, a number of ban, won't we? Luke 17:1-3. So, she do the offense, and now Bonnie assembly besi, I'm a near beba. Was it a baba? A day, be sabe to Missy. He said, the main can say Elisha, now got to prison. Say, what about me? The better my happy, grants the BC we are saying. Never what, and nothing so. A man, or co prison, and I say, or board, was it drear? So, just here, Crimson Eka, and the Asama Crimson, and the send baby out to we are here. Shanna send be a man of also. Because Matthew 18 says down, so can be beside said, we a Centuria 20, if we are seeing new. Now, if I say Centuria 2 body, now, Obi Biara, a benam so aban, Usudu COVID-19 ya abbey. But the term from Mcrofor can say America, Europeans, and I say China for near so much criti Arabi. They say at the end, woman criti Arabian population, Dawson. Oh, we are seeing 1 person Tesla. In the CBB 5G, you have a 5G, no, I didn't know this I had the number. It may do I'm timid, so say, no, Chris answer dear, Tio, no, wow, criti at the end. Oh, rather say, trouble, baby, yes. Now, the walk of our banner, and you do it, says a young cry, and Kaye. A jammy to say, I know what I say. Rev.Obofour or ye or no other room, entina a year prophet Elisha Malope, wako PM prison or no ND. Yamina Samuel. A chase and nipper ye, and one your bonnet. Okay. Sort as here. The only said, we can be say nipper bonnie and nippana walker. So, say, Elisha no about out to can say, the why in a tro. Your kicker in him. The mimi no Obofour dear. Commit Jamanaka. The ultimate son said, Matthew chapter 5, verse 11 and 12. Papa used to say, in Shranimo, say, or Yamu, says, what did you want him? Na, o dia tro cancer money, Piana Tom, so me Christian tea. Na, or didn't okay, come home some was it? See, do a di a tro cancer money, Piana Gumusona, ye did want them Kurana, Mumma money. Na Mwakatria, as I was so. The son or dear D4 Omudi Kanina, Elijah Mina, Omunamani. Nana Abraham, Onamani. Jeremiah, Isaiah, and a prophecy in Yinano. Oman Van easy. Jeremiah cried, or Shem come or can, woman in Jeremiah a chain to a Buddha.
e chi no obra wo di no kura ma urade no ni nyina no ogiram wanya obi abibia wo ye adwuma na kosi se ne mere so urade de frɛ no edi sa wo fi sa wo ye nyankopɔn nipa nyame asoma wo ye na dwuma nipa e di watem ye kan nsɛm bi gu so ya nyame anim ni Elisha nsɛm na ɔka gu Obofour so no nyame anim no kure ni ya ensese nkɔkeka sa nsɛm hunu ne nsɛm fon ɛto no so wo ba wani hunade na wabɛka akye wo ba ya ho se enti sa bio na sa ono so na Obofour so won so wanya botre o me ka cha wanya botre so because urade say yen ya ye difo na somafo ya sempakafo ene ade no wo se ye bedi atro aka nsɛmone ya ere agu ye so no se mama e ba sa gwa mo ni nye ti o ade de ya obi kan so wasɛmbone no se mo ni nye de enye na wo mo ni gina wo feel happy wo abrabo mu a wo akatua kese wo soro ahemem so ti ase enti ohono na Obofour no wanya botre ene odi kukukuku watam no yese eye nahi uzo obo ha na nsamfo eye nahi enti nkamon media beka se ko nya manenka nka wonya manka eja he bibi ho sesi ano 21st century ya sesa nyememu emraba wo mu se bible akases wo bi gu obi hu fia oyo sofo ni egu hu fia Agyeman nka ma woni nje na so sesi emra wo ho na bible ya say mayemfa ebuo ene nimdie fa ma emra no ene mpenifo wo mkra emra no na police fo wo ho ajaje fo wo ho lawyer fo wo na wo bi gumenim ase wo bi dim ho fo nya se baby fa ko bi mpo no wo kama ase mo si ade abefo tetanti obi timi gina baby ba ko no aka wo asem na etese wiasa fa na nye etene wo ho na obi atibi na emra wo ho yi etimi osofo enti ma me mfa emra no nye adwuma na so obi gumenim ase ntimi osofo nti nyame aka ntimi mfa emra no nye hwe yo ama me dase nyame shiraw na 10 commandments ni mu no wo se eni uyonko adansi kunu kire se enkansa mtu nyaso nyame mra so Elisha mo no aka nsemagu Rev.Obofour so enti se wo aka nsemagu musu na me so yesi ade ye wo ho kwan se mra no betimi anna me mra no so ni obi a oye ade a ho pe no enne di no ba bible mu sen se eni adansi kunu enti a uyonko na urade kro ye anzo se onyankopon na no se oyonko ye obone a fa no bone chen ana me boa enti eni adansi kunu no e wo ho ma ni pe nyina se ense me ka ho asem na se so ka me ho asem mone ukota ba bi na ka me ho chasem konkon sala ni nyina no eni adansi kunu no ebi na Elisha ko ye so ti ase ti kokonsa no di ni se wa ka kan se ma to so ai konkon na bia wo so according to obi ni mu sorry according to Obofour no ono onye enu aka to no so odi no adansi kunu eti asase so no obi kan asem eto so na nya no kure utimi siu no court usi no court ye hwa asem nu na za mpase nipa no odi hu adansi kunu mu dia o ka to so nya no kure court no betimi de wo akwakotum so ani de ho ba me de ne se Kristo aka kire se ye asofo no de obi kan ho nsam kura no a ye nya nipa na afuma no because was here kura na me ni because Kristo kan was say John 7:7 was what time mechania what time me among so what time in the 2 Timothy 3:12 was say omo e pese di nyamso mpa etransi asase so o Kristo Yesu mu nyina no ye beta ho so enti wonye nyame adwuma mfa ho ni wo beka ho nsam se wotuwe wo ye Kristo ni se wo kwa asore wo ga se wo kwa asore no nkofo ni wa ye jealous wa na ni ba bebre so enti wo nanti nyankopon kwan no so Kristo la no mfam e ma mfa ho ni tototo ense bebre but wo ga se wo di akira ene nka wo sika ba chen nkofo bebre di egum eno so enye di Kristo die se John 2:23 and 24 was say man fa me ho antoni paso na me nim ne wo ni pem na ense so obi di nipa ho adanse e de kire mi Kristo so enti Kristo na mo nyina na ohwe no ho yi so wo ohwe no ho yi pa enti wo so nipa nyew
nipa de yenye hwe ya na obi wo ha osoro wo unu wo sisi abedwane bo wo bedwane sisi anase wo hunu saman sisi you run away because somebody obi asuro no ene wo won so obi asuro no jata obi asuro no me ka je moya mu bodin omo hu nyaku enche nipa ben was suro de obe ho ayi abu a obe ho no wono nya obe kawo so ayi do nya obe ho no free wa wontumam ukoto bim and Jesus one yi mai when he lazo ayi your friend saying Judas as you go in onu kwa na ben because one keep o musika won wo hwesika no so no owia bidi Kristo so ankasa enti onu no so na tonsa e wa yom didi ono na ko ton no maga 30 pieces of silver what the baga and that dollars mu kra be say ono ko odi ton no ono no oye closest one of the disciples no one anyway only yes you close pa any Peter no nyina as obi do no ben no yi ni mai e do ka hu so ye sofo wo ye nyankopon adwuma wo nkrofo no ye ben wo no masa en fa won to won so enyi wo nyina ni o na unnim ni pani tirim na no me dwete ka bi obi atro ni sambo ra abote o si onipa tirim full stop sa no no atro onipa sempi anti woni ni ba ko woni ni ba no woni ni ko woni ni ba no dia wonye ba ka to so dia wa ye o se critical a onim no o be kan eso wo ma ni didi kama na later no o yiwama so and even the better me say the best Quran say nka Obofour wonya bibia man nka na so wonya de na kotum ono wo fa ogina wiase mra no so bi kan was ma sisi ukofo ko de bia wo san sensem no say social media ho we are no ko kan we are no ko kan we no obi bu ofu was no be siwu no siwu no eno odi akiri but you say ko hwe de Kristo kan ye no me wo ka me ho nsem no wo me to wo ka me ho nsem no eno kra na me nya nimdiye no mo na mpenwo se me mfa nto so de ani so wo wakoma mfita ade no wo nya wo nimdiye wo yes you are doing the right thing so no be kan wansem didi watam twawada pa wo ba ho ben me go bi aduma prempe de me mfa me ho kra come coat na come shirt eja ye bibi wa say asofo a wo ka asofo ehun sem Elisha Malope you need din e de ba bonte kra ye prophet a o ye odifo a wo ka ne yonku difo hun sem e de nsem a enim ketia no enye onu nko ye hu no say ye si a ya asafo a ye sum mu no Kristo sum se si a de akodu ni say asofo create me gena on pulpit so the time odi be preach asakra asore mano no de twa ne yonko sofo adapa no kan sem no bo ekutia enu bia na Elisha yi akoye bi enu ti sa nkofo no asofo mo yesa no omo so no omaketua wo ho na Bible no esitie no me da se bebre ama on se nyame mfro a me kan kire se nyame afro wo ya se nyame afre me menya adom wa adom no gonya ne so Matthew 7 verse 20 no what if 15 ni ba owurade se mumma dua no enye dua pa na ban so aye ababa na dua ana se dua no nye dua bone na ban so aye ababone na wo mo ba na mo di behu won dua na ba na edi hu dua koro so enti abana wo be so no enu ne hia because this year no the akoso nyina say we say uko gina aso dem na de unu asofo na de ni preachi na de ni kansem on sagra na dwene mi apostle Agyeman prem kra na dwene onim Kristo ba akora tie hwa me se onim Yesu bebre sagra yo wo mo ye o ma business and part of the be a business na sikaduro na woti bi nka woti se Yesu obi akodi sikaduro kane na wo pa enewe wo mo na eno mo de ti aso ne no wo de aso mo de aba Kristo mu
a honor is saying, or when some no so a chia cram more, and the cobble in something. So, 1 John 2, verse 6, no, was say, dear, or say, or take Christian moon, as a so 90, said you almost 90. 1 Corinthians 11, verse 1, Paul say, Moon shami shiami, said the Monsieur Christo Missiano. You are dear chance, you don't can't you. It's your master, your junk on your wooding. I will share that bass as he so in the perfume. Any better over chain, life. A bravo. Quay and fasten until we are seen. Quay and fasten till we are seen. I know or church and you may be brave. So when you cry, Peter cry, I was said, are you ready? Seminia, a formia, and praying on evangel. And go 7 times, Yana. No Christmas Derby, being conscious and go 7 times. No, 70 times 7. Hallelujah. Eh, Mamika, hallelujah. Because assembly are correct. And no one 70 times 7. Who better that count to? There's a 490 times you. Who better my church? It then I say yes to Nangasamuno. A Rev.Obofour no nanti area simuno. For a sea for so no more me and so from. Or to be coming in some mummy and peteku. Or to me a boom to say, or come was them or a safunin. No, come once and one inches so I be. No, so for being so abba, ye brave. No one sending Yanuma, one to my titin, sorry, no. One more to me, and maybe I answer for Tabatom didn't meet it and told to me and car. I want to suffer many. And I want to come over beyond Tibi. You, me that say. On the Christo or can for receive for him. Matthew 23. O can hold one or blase one pa. But Jesus Christ was not a human being like us. Yes, Christo, or no, or by a woman say nipa, but no a spirit. Of the soon by, or say nipa ninano. Jesus Christ was a spirit. That's how see a dinner chin. You didn't know, I know but chain life for a young more quiet young fossil. It's any pan. And was soon your bonia or Besrawa, Caswa, or Anyania for the bonnet channel. What do you say? And he said, we are so who are sorry, what you are sorry. Oh, and now remember be I a bonny. And what would be a year a 1 Timothy 4, verse 2 down. Was say, ye attain, Kenny Tufu, about your challenge, the church, and you. Enti obi ya bonia ese otumfo kananim eno atan you obayi natam oba kananim na mo se se odidi natam ese o blast no na obayi natam enti atam dide ni bemu a ene enye aha ene 1 Timothy 5:20 no so say ayi wo ma ye bone no yi wo matan ka wo nyina anim na wo ma aka no so ayede asu eja me ma for example say was so food na the pulpit so no ka say and yoko so for be opema into adwamanfo eno we yi na tan na wa yam wo hunu so obo adwaman see maybe watete atesam nyantomago ene yesi ahata bonten so what you say eja matia atesam nyantomago ne yesi ahata bonten so John 3:11 papa yesu say de nim ene ye kan de ye hunu ene ye di hu adanse so obaka bibia make sure say aden wo hu. What you say? And I said, I didn't want him. And I would do one dance. So, Robin Abercancher, maybe Nippon over can ground, or as I saw for on any fine, and to open a good and mercy. And Obercancher now was watching us, or Brown Woon, non Obercancher say, so for would say, or Pemapa, or to say. So, I had no man yet. And Nippa be answer no, and Tinny a court on. Obi complainant no kwa suspect no so aba abi nti wo go pray wudi ka wo court no wudi ka wo police station wo kan asem na jese wudi bem that be jese wudi bem to obi be ka sem bi kire wa yo mate hwehwem ho no nya court di o but wo te ye no hwehwem enfa go gina so dem na nka enfa go to social media na nka ya na nipa no enipa ba wiase de sam wo pese obi a
etene bia tenka oyi na ayi nkofo kasa we kasa ni we kasa obi apese sese ni pe panimonyam awo ni panim Yankopon animonyam de dabi it tam bia no so nipa enokre ne hia ese udi nokre ma wunua asafo wiase itim everybody enokre no enokre ene ya de hia proof is the key to success. Proof is the key for salvation. John 14 says, Jesus saying, many okwan no, enokre no, ene nkwa no, obi nkwa agya ne nkyɛn, ɛgye so na me so. Asɛm no kan no, enokre na bokwan. Enokre ne ba, ene kwan ni bie. Okay. No afa kwan no so. Na afa kwan no so a, wo de akɔ heaven. It is enokre ma. Heaven kwan esi obi ani. Te o se me no mienu ye tie. Ya obusa me nsami. O se ye make sure careful say e be di nokre be ye adwuma. Okay. Ye de nokre ni ye adwuma asomdwe beba ye be nya nkwaje. So it as ye. Enti de asofo no bi ye we be kan we achew wo twempro na asofo no nso wo pema bi. Ah. Enokre de maminka. Wo pema dodo. Bebre pema tuma. Wo say atesem na nya atesem. Me say me kan say ayi ofre say me kan say ayi ofre say. So who say o? Me ma tese so for bia say that can social media. Okay. So for bia can social media say ono de won na manfo kan opema wafo ba we wafo we ene wo say e man na bebrebe na ofa no. Nye Yankopon na hye no. So won fa e man no. Dem no na kono. Minya ba ku nyina so. Onya ba ku. Endi asofo no mebre mo pema because be me bia ma me nche secret. Be me bia onye ska. Ade a e ma na nigi e wo ne sika na wonya no mu. Number 1 ema. 2 ensa. Asofo nso timi ye bi. Wi nyina mo no nso asofo timi ye bi. Wi nyina mo mo secret ni ade nyina. Chese sika ne ba bebrebe ne se nyame na afraw. Nyame na asoma wo Yankopon na adwuma na nyame wo enye nyame wo mu na ti mu a sika ne ba de odi be yeni o se ye wa so fu me bra mo ko class wo mo ko club abo some joint no mo ko obi na so won onye on kan che o so ye Yankopon adwuma okay wo na wa ba ho se wo be so nyame won de onim na kuma mu se adwuma no ho ye no enye nkwaje ho adwuma no ho ye wo ye ni business open sika. He said, "I brand to be in Sika, no cotton hotel, no Argentina, or you crop baby, no Argentina, Canadian friend disco. Oh, one soon on to the abon some joint in 10. One or two demons, some joint, one soon a call. One soon a couple, some joint, and the Bama Bia obedience Cabiano, because a number of my bang is a matter of us, of it. Bubossi, come on, and a new way is so. What you say? One katasu. So what dress come out to it? Hey, Ngofano, and maybe one more social media baby or bra. Me check to be no money cobos one me raho. I was a sandwich. I forbid the food. Me, yes, because I miss me a bema. What you say? When you can grab me a bema, me only pa. I think I'll be more. What you say? And you know where you are. Obi ni sire mu nyina go. Because of baby cry over social media. No, so Kofi Aduma na interview no. Or run a pint. And the try. No bad way say. Who was scanners open one? Easy. Simple. I didn't so man somebody I didn't is cassan. So was the cardia. Who the problem of my because who were bro, fear. And who could be flap on Tiamba. And you be dear bro. E dey for common NC and answer no me bisa say they see her Obofour Elisha Malope dama waboy eniti osofu bi kas wo dire ma bompa ya mana Yankopon betimi ama na atete akọ so wo Yankopon mu gidia ono a wabodam no e wo Yankopon mu gidia de okobon mpa no de o yare de ono gidia be no ogo we won dey say o yare ndi won ye o de TV ase wabodam na se bia obi o yare stroke ni ade a ede na yi wo a wo bom pae e na obehu se wo gidie wo se Kristo obi o be sa no yare ni ade no ye de ne koma no
ebi wa otimi bisa se mujini se metuma sa o mu se yare fo no o se mujini se metuma sa metumi ya o se o ye gidi so ti ase aha na mama ma answer we Mark chapter 14 9 to 29 ho mu se abrantie bi no otwa so no twere sa oyi otwafo no na no etimi ye dey etwa huro etam se twa nto ejem na no ho ahihye mu ya de onwo fini mo frase edi papa no de ne ba no de ko ma Kristo o kon o kodu ne Kristo na nkasa ni ho ene okoto osuafo no ne Peter no mpa bo bi e wo ba bi on boy ya still akura no anto je kire na Kristo ba ena yede Yesu bre no ayi omo de akura no bre Yesu ena obuzo mo se de na ye no no mo se efiri nkwada brem ena mo twa saa ena Kristo na de na asiafo monti man sa na yade o mujidi Yesu no se mo fa no mrem ohana Yesu tiatia homo na tini mu no ena twire no emum ni twire nyina na edi afra na tini mu ena ni nyina tuko e afa ododi omo etiefo ayi ahwefo o nyina ka se bia o ena ho a o so mu mo pagya no ho atom ena owie no siafo ne kofi tom do vie no busa ne se na awurade adenti na yende yentimi a ansa ne yade antu mo ne na mfiri ena se saa bia we die na de ban dis enamu adadie so ene mpaibo enti obi a otumi ye fasting ebo mpaye pa obetumi aye ho bibi na nemre ho na ko ye fasting Onyankopon peswe se onyankopon se ofomye ansa na dambo no ebemti se ke Onyankopon peswe se omodam a obetumi aba se mpaibo ni gidi ebetumi ye fini so ye ni nyina Onyankopon ene ugidi a odebe sire Onyankopon ene problem betuma solve so ene wiase no gidi no very important say umo gidi mu yetu on hia nyame asem na ho metra ho na wunya gidi ye bibia so ti ase enti me de edam na wabɔ no em ya pa me te anope akrampo na meti say president ni so dawo na wasa abɔ dam kan on from frying pan to fire on enye awere ho eya na so onu so na mu ya odi ko kan semi na ko wie ni sei nti me sense obi aso obi no akasa because onye npa nyina na oye o mbone a odo ba chewo hwe obi o ha Moses mra no odi ye adwuma ne obi e kan wa kan bi obi boss mo bon bi Moses mra no ebi di ye adwuma obi o fa ho nchaw on obi o so a enya hwe odi Agyeman nka fa ma Nyankopon odi asam cha ba hwe nche ana me boa ani de ti awurade hunu Elisha mobo awurade hunu mobo Ebusiafo ene day Apostle Agyeman Pempe God's watchman and I'm in etwetwe nkomo tum se apei de nenum won sema ankasa na emreso eni afanti ne de aha ne de adumedie no ebesi na so hye ne so @tumagh wo Instagram betimi afloyen awe Instagram page @tumagh_. Ebiem so video we wo ho kwan se wo de be kire obi bia no no so waka che ne se won subscribe no won follow your channel yi me din de na ama owusa Apostle bo number ni enfe dwede ni sikra yo me pacho me number ni ye arefo 0544 26 another 2614 0544 262614 and 020 70 211 020 70 200 11 Nyame shira mu bebre Ebusiafo aha ne edibesi Nyame aduma be se di nhye mu biem bye